ntakiva asigaye haza amasira mugani buhoro buhoro si cyane ariko n'ubu umuntu atayahari aza tukekuke ariko notangura gusimira Imana dukomera amashyi umwami Yesu amen yenda shimira Imana kuba natamibuza ngaha nahise ikibazo kirenge aho ntahagarara hakaberagira mu biraro ariko naje kuzana amavuta pasiteri arayasengera Imana imezagire nagiye kuzana n'isitesi kabukebuke agenda akabirahera ubu byarahetse ndashima Imana izogerageza ikindi nacyo mu yaheze naje gufatwa n'indwara aho nshuha mu mutima mu ntege mu mutwe hama njyewe kwa muganga baca bantera serumu zibiri kandi nababwira ati burya waretse ko urwara umutima ntagenze ubwo nk'iko serumu aravuga ati Mana wumfashe nasubira muri epantanse yozoca nkira ubu ndashima Imana ubu rero wumva umutima umeze neza umutima atekanye dukomera amashyi umwami Yesu yewe navuye ruguru ndembye cyane nifuza mu baganga biranga hanyuma ndaza nino njya kwa muganga nashikiye kwa muganga barabura indwara ndwaye ariko aho shikiye ngaha yaciye no hagaheni none nari ngiye gusezera gucaduka wakize nakize umutumba gaheni dukomera amashyi umwami Yesu ari inyuma mwabyumvise neza uwo yavuye ruguru arwaye arembye ajya kwa muganga ageze kwa muganga bararondera indwara hose barabura aca yumva amakuru ya hano aca araza none yamaze gukira yareka aradusezera buca yitahira uzogenda amahoro y'Imana Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kimaze imyaka 13 ndwaye barangonga bangonze ndagenda kwa muganga mu Kigobe mu Bagiraneza baramvura y'amaguru aho bangonze harakira izayi zisanzwe nazo ari inkovu nari narivuje zigakira zirakagukira baca bazana muri peserenti nihungire aha ndahamaze amezi 2 ubu ariko buragenda butere nsengera ngaha y'amaguru yahora mbabaza ubu ndiruka mugabo nikurakira naguma bavura bari banyandikiye operasiyo operasiyo yo mu ijoro uzi ko uyu mutama azi igifaransa neza amwandikiye operasiyo arayanga ati nkeneye izova mu ijoro kandi ubu rero ariko arakira ngo asigaye yiruka tambuka turare bantu utambuka irandinda aho mbiriye ngaha nenda kuba mu ipine y'umuduga kubera Imana narahakuye kabisa amataruka ndagenda urasinda Yesu haleluya ntumpebe ukomera amashyi narinje gushinga intahe ku munsi wa kabiri nayo naje ngaha namerewe nabi cyane nafashwe n'indwara y'ukuribwa mu mukondo no kubabara mu mugongo ariko ngeze imbere ya pasiteri ariwe yasizwe amavuta y'Imana yarandavye mu maso arambwira ati ndakuravye usa n'umuntu afise ibibazo mu kazi ukora je sanzwe n'umuntu akora commerce nukuvuga kindaba mu maso ya Maria ati wewe urafise umuntu yaje mu buzima bwawe
usiga usanzwe ucuruza ego cyane ni ukuvuga arambarira ati wewe hari umuntu yagutwaye amafaranga yarahaguriyeko reka kuvuga kwiri kuvuga ivyo nakubwiye shima Imana ahubwo ukuvuga narije gushima icambere kuba narakize uwo musonga wari mu mukondo no mu mugongo Imana ishimwe amen amen aca nshima nongera mvuga nti pasiteri nagomeze kunsengera ibyabushwe byose uruganda twaruce rugenda neza yego cyane ndabona biriko biraza amen amen komera amashi umwami Yesu amen kandi ngomba gushimira kubera ko iminsi yo kubaho niyo minsi yasima yaracu mvunguke najyanye nkomeye mw'ijoro birahomera ntashushe ndabura uburyo ngira nabuco nifashisha na kimwe kuko izaro nandika ikete ndavuga ati mwana nimba ari igihe cyane cyo gutaha untunganye hanyuma nawe kuko navuga ko mumerewe nabi cyane muri aya masengesho rero umukozi w'Imana ariko arasenga narabyutse ndafataho ariko arasengera abarwayi ndafataho n'ubambabaye ashengera uwo ndashima amen amashi umwami Yesu Yesu ashimwe. Hanyuma jana nsanzwe mbaye ikintu gifite amaguru n'umugongo ikintu cy'imyaka 2 atari kubona kimwe ngo Imana ishimwe. Rero nshoboye kwicara mu izina rya Yesu Kristo. washobora kwicara Sinashobora kugira uramanuka ukaduka kuduga kumanika sinashobora Imana ishimwe. Ariko twajya ibitangaza bikorekeye ahantu habona ishengero ryose ibikorwa riko rirakoreke riko riraronka nanjye nicyo gituma mpagurutse nshima kandi nabashimiye n'umwana yanzanye aha hantu hirya y'ibyo niwe muri wa karete ebyo niwe ariko nta kiza nta kintu na kimwe ntiwari bwakira ariko hano ubu wakize rero umukozi w'Imana mu mutima no mu mugongo byose byaheze ukomera amashi umwami Yesu